Znači stavili smo češnjak unutra, prvo ćemo to malo da se predinsta, onda stavimo žabe krake unutra, parsli i na kraju malo sa limunom da dajemo svežinu. Jel vi znate zašto zovu Ljubljančane žabari? Osim toga što živimo na Ljubljanskom barju i zato što pričamo kva. Rećemo kva je model, kva držiš. I tako smo dobili ime žabar. Naše zadnje žabje krake sa češnjakom, maslacom, limunom i parslijem. Iskreno, bolje mi je pohovano, ali ovo nije loše. Možda bi trebali staviti prije u mlijeko, da bi se malo umekšalo meso, ali tako sad smo probali sve načine. Javite mi u komentare kako se vam činilo ovo, malo drugačije, malo zanimljivo. Želim samo ispostaviti ovo da kulinarika nije samo ćevapi, govedina i piletina, nego možete da probate malo više.